enti nia me pese me ma Dr. Owusu Bempa say se Dr. Bawumia akọ obi okom che say okoji mwafi ni chen na ba wo so che so beji mwafi ni chen a opa odu waso dem ho pam no baby owura no wo sofo no wo kwapo wa ho de odi yes ade kwa wa ho de kwa wo fom eya bebire woni mu ti say MPP4 ene ani ni yie no na oye MPP4 sofo ono no kan ebem na ye sie no Oma Daveti road no e de tumi na e de man no tumi na kita no e je fini sa command power from ya obi na Bempa de kasa asem no apart from there no uni tumi so ka che ba mo asem na nko baby ope eti wo pa na wo bo man no down it as a man of God amenipa na o twantro yi kire o timi si ba o me kwan ne o timi si no kwan kina ne ba o me apɛ no e no be ye So for penny Prophet Owusu Bempa a oda Glorious Way Chapel ano dodo na esusu for penny nanka ye party odom party nanka ye NPP party na so na say enema bi a ekosunti edom na esusu Prophet Owusu Bempa di ya e wo NPP4 mo enunti wo hwe ne nsenka ye mu ene enema bi a ebi mu kire se wa hohoro ne nsa e de afi NPP party no ho a say ase ye hu bebi a papa ehida egina yi so for penny ababonten e de ensem bi ababetu ya wo kire se ewiase so obe enua yedu obe ehyen so a na wa ye hyefi se muturu mo de nyankopon empe ni nyina ne se wakonyame nipa ho se omo mpa ye mo fi se okwa aka ese bi dia hwem na konyame nipa ho na ono nko a na emo mpa ye emfama na enkonko ba ne se obekonyame nipa ho na afei wasan so ada ne wani akokonfo ho akwakope emwa e ba ne sa na wo sa nipa no na wugina anyesa ne wo hwehwe no unsa entimi nka papa mo akwa ba mejo so ba na ho ye nyame adomboko na wo se efie boko dia bebi aboko da yeho wase papa ye da se tun safro waje pinie na wabase woni eba hwehwe enkomo ene de yenkomo no eyetiawa e wo asam a sofo pani Owusu Bempa ekokan ye no ho ena dodo no ebisa se politician de senka yenim ne se ono eye dodo no na ope eye abato na ohwehwe nti bebi obekọ a obenya edom efri no eho ena obekọ se politician bi ekonyame fie ekosere mpaibo a wontimi san ko bebi fufuro eya konfu fie enkosere mo efi wana yo mamenja o platform kese we so me fanchi akese ama asante mawura ayo tumfo de bia me server yakopon tumi awade bambo na hoodin edimam se wade mane nyinche na memra asem no so straight Dr. Owusu Bempa ne kasa asem papa Bachon Prophet Dr. Owusu Bempa Bachon okay Bible ene kan say obeye nwenyu obeye hyeyeshi Bible kura ne kan say yeso hu nyina hwe okay what I say two politician omo de ya asofo ya adwen edi agro obeba won cha beji muwa ono se wo sofo tumi nyame de mo no tumi wo fom ono se kokubu nsam tumi emu oduru che wo sofo de eti se Dr. Bawumia ko obi a otebosuma no ekoma onye fom so e oba sofo chenya onye fom so e because no na adwuma na wo ye no o so ahonhu mienu we nyina ahwe ko kremoni ho a onye fom so e go kremoni sum o sum no e different Christopher sum e different aboso sum e different kremoni na etem na different kremoni oba farade a odina Muhammad so ena eko erade chiame so Christo so dinam Jesus Christ so erade chiame so mo gunsa ya ye nana no mo amo so ye aboso sumfo so omo so mo de gu fom omo de so e kire fom e de kire soro eti se Bawumia ko busum fie no banya me fie a me hunu se me sad me hunu se ye bone because se Bawumia be di ade asoma panyi Ghana ha sa esoma horo nyina ehye na se what I say ono rule Ghana eti se opese Dr. Owusu Bempa pese e ma Bawumia onko sa abosonsum dem no dia ene na gise aban ya ote konwa so aban mo bebe bia no
ongu abosonsom esom no oyi fiti stane mu dia ende obi ntimi so le nkoho ma me bo example bi wa ha ye hwe ye otumfo bi dia de aso hene omo a nanom enom so eka hintasem eche asanteman eye abosonsomfo omo bosom sa omo bosom no se nana asante hine ebodwa anase yi do di akosidaya sa akofo nyina baby Kristofo asofo baby Muslim fo baby esuma horo bia ba hobi obia die nyakopo di man no obede na di wo ho eti mon ka che papa usu be pase Dr. Bawumia ko onfo chance mo no no win election na onye fom so ye ifo sun bia ni ba bia je se Bawumia ye den aye papa yen hwe ne se Bible says sumni han ni twaka ya politicians dodo na aso ya Kristofo ehwe ya wampeni dada mahama wo san pribimia o ye Kristoni wo muso ye kremoni de na aso no onfre nyame o ye Kristoni a okwa assemblies ye mampeni abede echi Dr. Muhammad Bawumia ono so ejina mama MPP fo no ono so eye Muslim enti no obia wo somo a oso enti ebese den na Kristoni anase Muslim a oje aladi obesan ya da na wo ho akọ konfo e ba ne sa onne konfo no nkonya apamo a ene enkramosum no ebabura na konfo no otiga na ha na onto aba so to aba o ye gana ni yen Kristofo difo no ansa na politician be yusu yen some de yen eye adwuma sister obeba won che wie no osa ko back to busun dem eti wuntimi sini kwan ana ade na omo ye no omo ye sacrifice omo nem egu form wu de no se o baba bomba mame koto na ntwe bra koto we bra sa mo de aye ba okọ deep na okọ no baby o wura no wo sofo no wu kwapo wa ho de o di yes ade kwa wa ho de kwa wo form ena nyamadwuma na akwa beba sese na ye ebeto ye kwa ma ye no ebini ma fanya me so di sa say wake up say omo no di Kristo no kwa bai eti ni ame pese me ma Dr. Usu be party say Dr. Bawumia akọ obi okom che say ogoji mu afi ni chen no aba wo so chen so ogoji mu afi chen a opa odu waso dem ho pam no simple ye se Bawumia ba no se Bawumia ba oba chen emwa pam so papa baby okọ no ko ho ba say o krese the we are asemno ya kola ti se bia ya pa bempa eya bebire woni mu ti se MPP4 ene ani ni yie eti ase ono na oye MPP4 sofo ono no kan ebem bata se pun agina na ye sie no ama defective road no e de tumi na e de man no tumi na kita no e je finisa command power fro ya obi na bempa de kasa asem no apart for then no uni tumi so ka che ba mo ya se mane nko ba bi ope papa yen hwe ne se Usu Bempa oyesofo pani a oginya media o kire se nyame tumi wo so a wodi ye adwuma politicians dodo na ne hu so mo kwa asori dem ko bompaye nti se wo ka ne se politicians de mo adwin di agro mo bo mo ho wi mo wo bebi mo san kwa na wo pese wo kire se nyame asofo a ewo oman mu no omutumi no emu nye dru sa politician betimi de omo ho ato omo so gese omo san ko consult say ada boss ana ansana obanya oyale anu aduru no na wabere ti twi na mekanu ansana obanya oyale ho anu aduru no na wabere na wachiya ma muska nyina sa eti nipa obanya oyale ho anu aduru ne nche no sa ne pakoro mu no ho so na banya oyale sa obaba ka se bia oyale no sunsumu no ya ton eti ko pek kuti quest ebia 10 pesos 5 pesos fakotu ti junction we ya on beto sa direction umunu bas eno so de beje nkwa na wo de ade obu pani se so for wodin out on the camo so for wodin out dwe nanum so for wodin o ni tumi bia ya ko ni chen obekwa ewi obakotu sika neguo the answer no wona so betete no na ade a ope no efi unsako scan mo ji funche eti se
and then me nante na me two way me dia me kwa me fa so me betu maba ana me gina ho so me ni pa kwa nyame yi chem se obewu ni leshi no ana se Bawumia akọwura obonsan botom na opie ba kwa na me enka me coat aka me boxer na aka me trouser se jo mama akọwura obonsan botom kwa na opie ba kwa na enka me coat na aka me boxer aka me trouser what you must say because of say omo no wo pa na obo man nyina echi no o se fa chire hwe 2016 right thank you be chiro party bia omo de sika gu bag mu a omo de pray na mu wiem na Mali Burkina Nigeria out baby ho ye din mkoji mwa abe woni election ebe surprise me chiro party a omo de sika gu bag mu dollars o na mu wiem aeroplane na mu wiem ko Niger Burkina Togo Nigeria Benin omo yamwa actually me cancel ba akom mienu 2020 election commission ama Ghana Costa na MP wanya ana ka say eti mo se mo wo ho na ye di sika gu premu na mo wiem se ko pem wa so sister wo pa na wo bo ma politician no oji e pa bono oji nyakopon di o ba o pa de ni tem se nipa bewu kwara so bewu ni 2 minutes kwa na ope se nipa bewu se mo ja begu fom na so no politician be win seat na ope eti wo pa na wo bo ma no down down papa yenhwe se mu asofo no na mama mu ayaha edama politician nti no munya mu didie na na benimu because ebe den be won say politician ebe ko nyame nipa ho akwa akosrem pai bo fi nyame nipa ho na afi ebe wie eche no asan twa no ho akọ abosonsum ni ho asan akosre emwa na asem pai bo de afri bosonsum ni ho so wonim se ne wo hwehwe no ko nyame nipa ho na ne nsa be ka e de ne be ka na mo na asan akokonfo ho akọ pesa aboa titi no Moses no tumi nyame di ma omo no Elijah no tumi nyame di ma omo no edibiamma asofo ne bi ewo sase we so ba sa akrofo no obe brass na obe hia ho enye izi sa ye ka titi ye ka so bi hu ade a so na wo hwe me na me hwe ono ene fa se pa no hu ade e clear so on nam no hu so bi si ne tiase hu se we wasi ne tiase se mi na te na metu we obi obedi mo da se bi ase hu ne picture se na me ka ne ho ase eye natural gift na ko de ma enye no mudwa mimdwa menum da bana won se ma ba program maka fu me hoda mimdwa menum na so no politician na ono oba no wati udin o so beti na bua na obetra wanimu no ebi waka semba ko mienu bi a kire na aye nukre wagiedi ebia wo ka se bi e wa kire e ma ne tiye ebia no no de babo egu but jidie na ewo between we sofo ni politician temu no e cross but it affects wo mutem because them say wo ba wo chen e so okọ obunsan so chen no go hwe obunsan so die no ntie no jina ko die no e bia se yakopa hu no mo a obunsan de obun mo bo na saka ete adwuma na o mo ne ye no ye kasa bu keke kwa wo omo baby omo kokko gitumi no se nipa wu kwa na no se kato ekonya no kwa ope eto hu ne se oye kristoni hu ne se oye muslim but baby obewura no enam tumi wenti wutimi wura ho eto asofo na ye just ye hu se ye de ni se ye hu ade ni clear se we na be wini yaka fine oba me chen a ipa be na be de mebo amon darasi bo me chewa na ma chewa kwa akopoye but o me family wake up ono politician o me family nothing na wake up o mama chewa ne ma ozu be pa din e be pure Ghana 2016 ne ma ozu be mpa be ozu be mpa do do ale si de din
ene ne kwala wa ba nyina eti ne din say na eye campaign o ye Akufo-Addo what I say ayi che ne ba correct man no by no na ye campaign o jemu ye campaign che o ye campaign che e campaign o ye because o ka say Nyankopon see ya eto aso but say what attack the government of the state that attack John Dramani Mahama why you differ no what attack no e gu no fi na o kama near opposition leader na e campaign na we so baka say o John Mahama be win ya nyame ye say mama be win ya say ne police echi obi an nyowe ba so ba na ka me ba mi say John Mahama be win na me di Akufo-Addo atema e gu no fi ya me ye campaign my DC eto differ de so ye neutral sabio Akufo-Addo wa ma asofo ne bi edi yie onu kwere m ka kiro asofo na do win election 2016 asofo dem obewere bi ya 100 million omo amubu ano no 100 million ko bi ache ekodo opambo no nyina GB opambo no nyina GB opambo GE restoration power omo GE by pa de blood papa edin ya wo bubu wo ho adase ya bi na say akodase no bodase wo so de bodase ya 100 million da ho atu ko de wachi GB opa bisa na so le ma no se me boa ase da oba we ko bi 100 million oh ben pa de block osu be pa de block boss ona odin life to home party no ete ya onyina ne say party no e yo osu be pa ma because of election way say ka ono na say ono no okasa e kwa chire ma party no e na ma fa tumi na ma no tumi na ko do bisim o just here all kind of say 2016 osu be pa eba bonten be hye nkom wi ye campaign e de ma party no enti e na Ghana for di hu ni ye pa wonni ni say 2016 osu be pa e demonstrate nyame tumi mi ehun say nyame ne kasa ye nti ogina ho say onim ne nyame ya fa ne so aka onim say nyame say na Akufo-Addo na eba nti say ne etie bia na Akufo-Addo na beba enu nti na ogina mu dendenden e de ma NPP hwe say ne nyame aka no ebebem no enye say campaign mu na oye okwa sorry me pa cho kwa sorry be me ko prophetic land ministry thank you osofo a kire wo say ade a wafo ani hu ye du ho dance say me hu ye papa wo so be pa say nyame na yi kire me bi sa kwashi bo yima no bia ma twaso mo osofo a kire wo sa de no say ewiase na ye di eni hu na edi ho dance yes ba ne ye fa eni hu di eni ho dance ye yesi men di dance den dance kumu adase wo di no wo nim sa dance ko de ye ntro na otwa men di it as a man of God nyame nipa na otwa ntro e yi kire o chese Reverend Osu Bempa Chantro or Kwan Benso. O Chantro to John Mahama so that time 2016. I say Mama ne ku atames. Monja wo Mahama sta no. Na Mahama timi en continue adwuma na Yakopon apu John Mahama. E say as nyame nipa na wo be Chantro say ni o te kunya so no ku atames former president atames o no ku no. Na monja wo de sa no nyame apo no. Abra nye no kure esa che kire wo de chekire o memese wo pastor dem wana eti trosem na da hano no asama bible ka bia no e wo ho eye dwuma eti asenya me nipa nyame difo na o ti bi twa trose ya me so me trose that time na o kasa nya e campaign na o ye se na te na me tuem si Akufo-Addo ba win ya 2020 me ka se na nado ekonya na otisu no eni ti fam ko so ba fam o mutimi tunu da okay but eni si be fa parliament no be chemienu bam for parliament ne we so fa me seat ye wo komshe o ye no ma ye hye ko ye hintase correct e ba no yes I go for so ye ma ye hwe so ba ye ba na ye hita bia ye be ka ba omo am be kam so omo so blame nyansa madwen e de kasa no omo so na monye sika wo papa onyi ne se eye Ghana fo no na edifo wo man ni mu no yemfa ebu esefata emfa ma wo no nti na se ase prophet Osu Bempa twe ne ho se policy about to cry about to cry on kan wase bi se Ghana no ebu esefata se wo se edima difo no
ye fama wo eyi edifo ni bia na ye e na kreti edifo ni bi na kreti uyo different person omuye dura market hu yi process hu yi obanya price uyo different na so paja na obahwe for team na enkoyi mawa me fa nyansan bi enda ebe dada nipa I remember TV station bi a program Royal for okay TV kumasi ana omo video bi kena Japan video bi ana me frɛ ana me no me kasa o ana e wie no show on ye wie show no ana mo frɛ ka tell me say 99 de yo ye me nya saade ni bio okay ma ye mo ye frɛ na omu ye den enye duru say wo frɛ a na dam say why won say o ye wa ma omu duru ni aba fom aso ye collar won say nipa no otumi fun e fa no o so de okay o so de no what movie no ono no otumi safo no o so otumi fun masom me da tumi ha the next time the program because baby a say wo frɛ me a me fa ba me frɛ okay eti wiase de nipa bia hia futuo nipa bia hia obi a odi na adwen ebe chen bibi okay what must say eti se me de ma dwe chen bibi se ni yakopɔ se wo ya de wi a ebe boa na wo ya na boa wa enyame na yenye me guess what the family so e kan okay ba na dia person tia se say Dr. Usu Bempa otimi si ba o me kwan ne otimi si no kwan china ne ba o me apɛ no e no be ye so ro si oba ko she po ase epia ba kwa na Usu Bempa oni ano oni ni so control oni so tumi ba me no di ni life ni kra e ko cha skill a enye wasem enye ni say oba o si bompa mame wo de no be ye no wa ya ma no onko ofisa onye so oro aso de ma papa fa hu do nya fi akọ pa mu no ko simple papa wo hwe ye mampeni abede achi Dr. Muhammadu Ba me yin nim se oye kramoni a ofre nyame ema osan ni Christopher so entem eye kama pa nam so kra Masam George Babontin ebe ka se ye mampeni abede achi no onye kramoni papa fi se kramoni papa bi eni ho a obekọ nyame fie na wasan afre nyame abom at the same time ne ye mampeni abede achi ayi enya sunsuan so bu okramofo so ana Debbie Debbie bibi eni ho obia jini Nyankopon di okay obia wo kwan a ne maame e fa so e de nyinsen no obia wo kwan fa so a o de ne tipie bai obi pie fin ne maame ase ba o de na ba ko ne pie obi so de na mi ne pie obi so ba o de ne fin na e ba ansa no ma pai na yi ne pie obi so ba o de ti na e den e na e ba eto obia wo kwan fa so a e den o de ba sa se wi so eno bia wo fa so by den o be fa so so eden akọ be fi by eno bia wo to mi say be bia o say o di ni su mefa no o de be fa okay eto ti mi si obi su nkwan se o twa camera de dey different ba sa so dem dey opa o be ba opa o ma enye hye ma wi Prophet 99 for final words to Jeff Amaya ni America ni say Dr. Usu Bempa oni ba o me so to mi ni ba o mi apɛ no e na oye oba ba so dem se bompa ma no na ne pa bon oti mo ma na ba mo so onko ko me dem se o mo de asofo no adwen e na enam o mo de adwen edi agro oba ba wo chen no sakọ busu dem members ni committee dem okwapo no o mo ye members ni te dem okwapo no o member ba so re sesande wa preaching na wi o wi ya ofa the back okọ busu dem nti akwa members kwa ye etino enye story ya wage nye gana fokuto de enye story fanfona mana frem 0550 50 10 86 0550 50 10 86 krata sem yale usunda na mtiase awo awale bibia chusu bia no for 99 wasa the country o do picture ba le hinto bia nyame be ya che no makacho Kristo Maya besashi odas abusia Prophet 99 ene ne no abakotwetwe enkomo no prophet kire se ewiase bebi a odwan pe ene odi ne fufuo bo ene nso bebi a ye mampeni abede chi Dr. Muhammadu Ba ope no eho ene obekọ akwakwaji mo ensi kwan
so obekọ kristoni enchen akopemwa na wi a wasan akokramuni nchen anase wakokonfo enso akopemwa fi so ba no bidi mampani a eye Ghana nyina eso na oba bedi aha too much aye hu sene nkomo yisu genify wo comment ho ba wi ni sa no ami subscribe button no so e de ama me na afi notification bell no aka ho sene be ya upload bi a onsa edit aka makra